kalinga andre guruta kali sidendre maka dah mu fanga kuasa pajak toko mu parampuk kuasa pajak toko mu paboto kuasa pajak toko mu parinu kuasa pajak toko engkana rampeng itu toriolota maka dah pasti tapi lalu jenek terlukai sempajak tepetue. Inna Allah sami'un alim. Maka dah Nabi ta Ibam Mirajai melalui perjalanan yang sangat luar biasa. Padamu yang engkana isra'na lebih-lebih pamirajana. Ya de pa na rafi ipak disengen na tulino ya sewe na reko pak disengen mirok na pakingangi. Nika agami pala ipakingangi tepak si mata. Nasabah ini toma tepak ya. Prinsip tama kada aga. Na reko pongala ta'ala pelo agagae. De gaga mula lawaiwi Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Agina fuelo pongala ta'ala musti kajajian ni agi de na fuelo i musti de naule tatepah de naule kajajian. Nama risengetoni risesalat bertamanan maka Nabi ta watuna lesu oleh mameraja polengi oleh-oleh untuk idi umatna ian itu sempajang 5 waktu nah perlu iriseng Nabi ta tiwiriangi ajaran oleh ripongan Allah Ta'ala ya ajarannya engkana tiwiriangi Nabi ta pamase malebang betona aga deceng lauridi tania kumi bawa tolinoe nekari alange rahmatan lil alamin rahmat buat alam semesta pamat se rilino ni hari akhirat. Sinina ajaran teori ngaki Nabi ta. Na perlu ditentuang madecang ya. Na sabapan adik ditentuang maka kadang-kadang pamase makutu-kutu kitu pugawi. Contohna barakna. Iga misengi kue. Siaga ni daftar tunggu na haji na sidrap. Sia tahu nareko maku kue napa mendaftar, sia tahu napa narafi giliran nak jopa. Patah 10 tahun. Apalagi tertunda sih dia mudah-mudahan ya tahu ngejaji ni 40 tahu gare jadi ku 40 tahun ngurut tamaku kuen atau mendaftar arwah 40 tahun irafimu garo lampe naro antriange neka maku tanaka engka toga antriana ya rosake maka rasia tau ta antri nari kelima pasu seke napa terima seke dah magiro nasaba si saleh fakitata palawangan haji si bawa seke
Betul nak aga ya roh hajet ibadat dingin ni maka dah famase. Nek kaseke dia pada ibadat dingin maka dah famase. Padahal sininna tu ajaran natu ringeki Nabi tak famase mana. Ya memang masalah sebab engkai rafi engkau tu dek paling rafi. Ya rafi ya kececeng ini. Ya dek ni rafi maku ni roh. Ajak no terus. Ya no contoh nak. Padahal hakikina faham macam mana. Napa perlu riseng? Sininna deceng ibu gawe. Selama yaro niak macinok tin rokiwi. Engkake pugawi na sabab riona fogan Allah Ta'ala riakatai. Sinin na yan, ia tu mancaji mana pakasuyan. Namu pakasuyan langsung nareko tanya riona pongala tar katai de tona caji pakasuyan. Contohna sempajange. Nareko sale niata mutuju bateta pugawi de tona caji pakasuyan. Tujuh ni baca tak pegawai tapi salah. Agak barat na contohna. Kebetulan Pak Camak barat na. Pak Berjama, yar kena Foji, toma Pak Emak Berjama. Kebetulan Pak Camak engkau anak darah. Na kaki cipirei gara-gara kata cipirei na sabari nama fato ki mak berjama bari nese Pak Camak kana nama fato mak berjama jadi batu dari kalau kakak letuk mak gampang na tarima kak dia na jaji berjama di sisi na pun tanah sabak lese ini ya na makana mu pakasuyan menasani pakani sempajang ya pakasuyan eka na sabak lese na nia ni kamu jama-jama lino nareko kaki pasile nerengi riona pongala ta'ala katai pekya riona pongala ta'ala katai engkaki pajopai si turu si bawa petunjuk na pongala ta'ala melalui nabita pakasuyang itu jadi engkau tahu sinina sesena atu-atungan na yai mancai mana pakasuyang gara kena sahabat ni sengnya rahasia maka rahasia nak kemunroy selama ya ro jama-jama lino riasan dipasile nerengi si turu si bawa petunjuk na puangin dan yana bita niata riona pongala talia katai pakasiannya tu. Contoh nak dangkangi dek tu macam ceko-ceko beratna dek gagal beli dek gagal tipu dalam puki magai riona pungala ta'ala katai nari pajok kata pajok pedangkange tayahe dek toki ka pasalai pakasuyang utama sempajange pakasuyangnya tu dan kata tu hadirin hadirat Nabi tayahe Napoleon ki sempaja lima tu ya parli sen poleri sininna ajaran sininna petunjuk na tuirengeki Nabi ta poleri puange dek gaga na tarima kuriase sangadina sempaja lima tu lainnya kumana lebok tanah makuke yo loi puasai ramalan kumi tompok tanah tu paterima Nabi ta melalui Jibrilu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun nah patesan
ia tu puasai telu tau palaungana sempajange, telu tau ngimundrina sempajange. Na patur perintahna puasai. Sempajange lah satu-satunya ajaran yang diterima Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Tentu ya goe dia abata-bata engkane jeluk ya birna sempajange. Pada rokok. Ne kata te asik sempajange. Naritalla alirinai agama. Ngasaba maka dan Nabi ta ni gigi pasilin derang si bama deceng macet to ni amalan na lenge ne kani gigi pasiasiai macet te amalan na lenge de na berlaku haji de na berlaku umrai de na berlaku lain-lainnya na reku sempajange salah takataniga sempajange goncina asalamarenge decenge upe lino akhirat upa koling aki sempajange goncina asalamarenge decenge upe lino akhirat Yeloki mita deceng lino akhirat sempajaki Yeloki selamat lino akhirat sempajaki elok ki mau pe lino akhirat sempajaki Nabi tamakade sempajange goncina sinrecenge goncina suruga sempajange berarti goncina lino akhirat pura wen kalinga andre guruta kali sidendre maka dah mu fanya ko sepaja toko mu parampok ko sepaja toko mu paboto ko sepaja toko mu parino ko sepaja toko sepaja ko magai asrimonti mu buka mana lagi elok ko tama surga itanai ko kay goncina kamu ti goncina kami uti goncina cuma sempajaki kami tu ya buku dia mau sempajak dia gagak dia mau dia janji kamu ke mana lagi dia jadi dia mau tamat surga dia goncina uti maka lagi masuk pajak napa ada memuari set di waktu matu nak barakaki ku sempajamu mau peso mau menau apa nah inaku masa pajak tungat-tungat tawe dek mana ni gagero nek kamu piaro sepajak ko besar kamu ngajak mau pesaing goncina yang naik apalagi kalau masih hitam aku ke Masya Allah mau buat lada kini ke kampungnya ni kapakutana mumpo sempajak ke gairo mancaje gonci nari kalau ki miseng itu ngatung sempajak ke gairo mancaje gonci engkana rampeng itu toriolota makara pasti tapi lalu jenek terlukai sempajak tepetue di napura tengkalingero ada toriolo ya pasti tapi lalu jenek terlukai sempajak tepetue engkau kapal asa jenek terluka kata kapal asa sempajak tepetu naya to pasti tapi engengi jenek terlukai sempaja tepatue ia nahin tungat-tungange pakete dia sengi sempajang nasabari lalen aku rangi rihat desee
Dia tu nak kena bami perintah nak asam pajak ku. Dia makan pak ketai akimus salah. Ku kame teh kada kamati salah. Ya betul nak akimu pak ketai. Ajak nak asam pajak maronyok. Asam pajak makete. Ya nahi. Engkai pasi tapi jenek terlukai asam pajak tepetu. Engkau kapalek jenis asal dia nak luka. Padahal yang guriai makalah opana metuk ko. Si gesa ko mau sa jenekmu, mati indro ko si gesa jenekmu. Lenyek perengeramu merusak jenekmu. Peku ya sa jenek terluka. Jenek terluka mapunangi dua betuan. Betul lahireng betul batin. Betul lahireng jenek si sumpu-sumpu. Betul naga malu si sumpu-sumpu. Nareka oleh ni contoh. Palau ngena ya pintu rijang ya. Bahasa nanti kemudian mana orang di sana tu mangkuk sore rijang lo lautan igateng tuluk tepat tu pada roh kalau rewa kena jenek terluka tuluk tepat tu marager tuluk wedi jaji duan rupa wedi jaji si lelak mi ya dikasih lampak mi tulu igetep pasi sumpungi ae dua sumpang wad itu jaji dua lelak telu lelak ipasi andre pasi sumpungi maka damu toke tu tulu tepat tu padahal siage kudo sumpu iya ya untuk makna pertama dia nak kena kijene nasabak dia nak mungkin sisemi majene ipake matu nasabak engkau tu nanaluka nak kena betul maduai nak kena betul maduai pada lawan rona tuluk tepat tu tuluk si sumpu neka betul batena ya mau bang betul lahirna tafake dan kan isu surga karena Bilal waktu ni tanda kidabita agar amalak mustimewa na pe balian dek nan kana malu kajenek ku sangadina upatola mu jenne imun rina tamalaknya tak ciri Bilal kata sepak masuk sandal telna surga neka yang tidak kalah makna kedua kena agak isat na ya jenne betul na bisai limata mapasang itu jene ela pungata mak jene ising betuan itu mubisai 25 jagailah le apa cingenne itu 25 ajak lalu murutaki nasab mupakena mampai tania pun-apunana ajak lalu murutaki wi nasaba mupakena pediri wi seluruh kamu gau bawang seluruh kamu jagai apa cingenna maka dak napa betuan naik ipake we dek na gak tahu korupsi coba nah sahabat mari na ya sejenis teluk na sahabat menjadi pegangan hidup selama hidup ya apa napa luka mati pi akatan nisfu ketuota waktu tamat talimomo mapasa situ la fongata matalimomo isengi betuannya tu jaga lala mataru apa cingen na tu apa cingen na garwamu apa cingen na lilamu apa cingen na tigarokmu ajak lalu murutak na sa upakene mak belle ajak lalu murutak na sa upakene mak popuri mondri ajak lalu murutak na sa upakene mak fitnah ajak lalu murutak na sa upakene mak bijak-bijak ajak lalu merutak nasa pakai nama bicara rota ajak lalu merutak nasa pakai nama bisa salah coba gare
Jaga itu ya pacingin nanti kerokmu. Ajak lalu falabe tempu haram mata melalena. Ya lalu halalae mapacing. Angka ni pakai ya. Yana jenek telu karibatengi. Majulu mata ki. Ela fungata. Iseng. Jaga lalu maturu apa cingenah pakai tamu. Ajak lalu murutakin asa upake na mita anu pisangkange puamu. Kuma pakiro mana sari dek nani lok mala orkes kuma pak botingi. Ini dapat terus. Nah sahabat nak jaga jenek nah. Waktu nasi ya he. Ialah pengata mak jenek isengnya betuannya tu. Kalau kau pakai jenek terluka, jaga lalu mak terus apa cingin na pikiranmu. Ajak lalu menurut akhirnya sohakai nama pikir salah ki seluruh denganmu. Coba. Jadi pola hidup bersih. Do cili maku tu. Aje maku tu. Jaga lalu matur pacingin na faring kalingamu. Jangan lalu menurut akhirnya sohakai nama kalinga no pesangkangnya puamu. Dan karena Nabi tabakan nigi maka telo katuraturan mengkalinga ya roh pakai lo moni salah surat pasadia dua do cilinna itiriki matu tu maramacolo sori mondri mega apa tu tahu nak katanya tu siapa ya roh kami nak gilain siapa kami nak sintingnya ya mendatangkan artis ibu kota. Wah, kebanggaan. Mereka perlu apa? Dia harus ngecangin Nabi tamala ki bunyi-bunyian dek. Ya kepa narampe ya rumah kada opan apa botiko tetek-tetering gendrak-gendrang. Pasaniasi ki masih sik di masjid. Na sabak ya na surah Nabi ta. Nah dulu ini jarang ya roh. Jadi tengerangi ku tu masa saya masih dia bolana, ku lalu masih dia tak kawin anak ta. Kayak ku tu barakai. Pesta na oke di rumah. Neke pemerintah leletowita magai ia tu kantorokna kauan asok balai nikah kantorokna kauan asok balai nikah si saleh pangadar tedo ogi ya rodi jaji risesena jawa cocok si balai nikah kurumundo kawin neka ogi opan anaki kantoro elo kakawin si biji tahu makara magiro nakakuro ya nasabaya biasa dipakai kuro anu masalahnya jauh panah Maku sinarafi iba saja ta ela pungata mak jenne jagai materu apa cingan na dua aje mu ajak lalu mu jongkar ngilauri onro na pesangkang itu amu kutafakin yae engkani pakai jenne terlukai nasabah menjadi pegangan hidup selama hayat di kandung badan ya pada luka mati pakaian Pekutosi pada sepaja tepetu ya tu nak kata sepaja tepetu isna ya nari tu si kiri kia kita ajak na petu nah sahabat ya tu hakiki na sempajange si kiri suku maka dia pun ngalatal kena korangnya
innani Allah majapuyai pun Allah Ta'ala la ilaha illa ana dek tu gagah puasa ngadinamia fa'budni narima kone tu sompana wa aqimis salata li dzikri tetongangi sepajange pakate sepajange untuk merengara loria jadi sikiri itu matung ka isna sepajange naki sepajange munro sikiri suku sikiri na atie sikiri na lilae sikiri na lan roalewe sikiri na atie engkate pasti kenai isek na ati si bawa ibacai naki sempajange apa mulai pamulai na sempajange letuk capana mak baca mak teruk yang itu dek tomba baca ini mak munge na rek maraja sak dana imange ne kau pan dek na sak imange mak baca toki naki sikirna lilai kamane kuro kamane rupana sikiri mapomo takak berena engka tasbihna engka tahmidna engka istighfarna engka salawatna engka baca Quranna ya kamana kuro taniane di matur purna torokeun ge puange sisa ibaca mani bawang ini anaya he waktu baca nengkai ki husuk nareko ipasikan na ya he betuan na baca kiatita ya nama jadi masalah di ogi nasabak dek mana ki gagah boleh pesantrenge jadi dek na sale ro nareko lengi ikarawa lengi ipenat dingi semua betuan adaku lain karawa lagi ipenat dingi betuan lengi baca lengi ngerang akasingen na ya he nareko ya gurui wiaro betuan na baca angin serik kamai waktu ne baca yang ro ipasikan na si bawa tita jawapan ni sikiri na lilai jawapan tu ni sikiri na ati sikiri na lan role na sabak kedo ngemanangnya tetota rokota tudata sujudta nasi bawa kedo na limata sikiri na ya he organ-organ pada tubuh kita masih kiri mana tu tubuh ta masih kiri mana buku-buku ta ure-ure ta juku ta darah ta masih kiri mana naku engka halusu engka lolongi si kiri na waktu ta tetong engka lolongi si kiri na waktu ta rokok engka lolongi si kiri na waktu ta tudang engka to lolongi si kiri na waktu ta sujud nah lu tumak nina engka sausawang nama karane fikie naya sausawange rokongi sausawan di rokoe sausawan di tidalenge sausawan di sujue sausawan di tudange palau dua sujud opan ang kata mas sompajang dek gaga sausawanna dek nasa sompajana baraku kata na cik dai mapaku tapi kiriki engkau tahu Nabi taturang masih die matama masam pajani mereka makurona purai nalokai Nabi ta Nabi diselengi naik pudak Nabi ta kara reo ko masam pajan dek ko masam pajan berarti dek nasa sempajana rona padahal menurut alena suku rasa di rewak sih nasabak dia ni singin salana rewak sih apa kru pura lokasi kena biteh berasi rewak pun masam pajak dia pun masam pajak we kata lu gangkana makara suruh napong Allah Ta'ala tapak guruan nak balik sampajak patujue ku saali sampajakku sisa ne pak guruan ibaca ini oh ya ro Quran ro dek naga sosoana cidak betunan rokok tu apa kata-kata je tu tahu waktu na tidak ada na cami bali fa na no si dia pernah dia cakap na leket na dia mana dia pakatan maka Nabi tagangkanan rewa sini na buku-buku rewa ron nama deceng napa engkau puasa usawa engkau pakro jedah harus ada istirahat di situ
Mereka sami Allahu liman hamidah. Ya asik Rabbana lakal hamd. Engkau yang Nabi tamasuk pajangi nangka makmum mendek nah Nabi tasami Allahu liman hamidah mendek asik Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sesana puri masuk pajang makutan Nabi ta igaruna mak baca mak pakuro makanya aku tahu iya suruh pengatalan tak makin Nabi ta ya tu nak membacaannya tu lebih 30 malaikat masrapai catai ilallah beriku pun Allah Ta'ala. Isali wana ya roh ya mojek baku bakan ni Rabbana lakal hamdu kepada cerita tu nak pernah baca dia jadi cukup ni nak rekod tu nak liwat lesin lah. Ya kulli fasuku min as-samawati wal ardi wa ma bainahuma min ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa ku mega lepai sawang ikut ni mun barakat na berjama pak ku mak berjama ki dah dia tak komando mani dia tak kero naya sempajat tepetue sempajat dena petu sikiri watuna ilala sempajan apa si kena sikiri na si bawa iset natina kedo-kedoan na masuk iselo sempajan dek na pesau sikiri na nasabah perintah nak kurangnya fa idza qadaytumus salata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum dari umpasan asli sempajamu aja na pesau sikirimu sikiri ko tun kamu tetong sikiri ko tumutuda sikiri ko tumuliu betuana dia dapat tu sikiri marage pakai dari kuisal sempajan ni apa orang ilah sempajan sikiri sesuai si bawa petunjuk kayak kana waktu nato takak bere kayak waktu nato tahmid nato tasbih selius sempajan ia ditungkani pak di bola pun Allah Taala kiatita napa agar iya ilalang atutungaku dek gago katai sangadina asalamar desik ufot iya ilalang atutungaku dek gago katai sangadina asalamar desik ufot sementara asalamarku desik ufotku engke ki petunjuk nafu aku asalamarku desik ufotku engke ki petunjuk nafu aku nah ya naik tiwi ke si mata elok pugau ia ros jama-jamange si turu si bapa tunjuk nafuange jadi kalau kemisengi ke ga tahu si mata jopa si kiri na imun ripurana masuk pajang tai teri dua gau engke ga pajopa jama-jamana si bama decing si turu si bapa tunjuk nafuange yari kanade maduana engke kepada cengi sifat bundru na pada narupa tahu yari kan ade kutu mon rotan rana opana set dia tahu engke berusaha si mata pada cengi jopana jama-jaman nasi turut sebab petunjuk nafuange berarti engke sikiri tu kalina makutora opana set dia tahu engke si mata makulele pada cengi sifat bundru na pada narupa tahu berarti engke tu sikiri kalina musim mata lari bilang-bilange musim mata lari bilang-bilang dari ko balena batena makja masih saleh sebab petunjuk nafuange makutur barana dia nama deca sifat biru-biru na pada rupa tahu to masalah si kirina itu Nopana lari mataru yai seliwa sempajange gangkana tamri sempajange yana tu nak katai makada sempajang tepetu tapu bolan ya dua syaratna yahi sempajange engka te pasilenerengi si turu si bawa ketentuanna rokon-rokonna syarat-syaratna nenia engkatai pajopa yahi si kiri sariwa sempajang rilalang
engkata mulut jama-jamata dan nyari lang asipak bindu pada tarupa tahu kemadece nia tu ini natu pasile narengi sempaja tepetue nareko pasi bola ni una jene telukai si basa paja tepetue ya natu matung kagoncin asala merenge deceng lino akhirat. Hadirin hadirat, kubayangkan ya di peta yang ngiri buangnya punana wakaf ya aja lalu tamate nadik wakaf ajak lalu tamati nadik wakabata dek harun nama betul bicara aku makana ajak lalu tamati nadik tebu masiji gak kana mak laki peku ni boleh masiji dek ngasaba iya nahe amal kami nama pasogi ke Surimundi ya sengi wakafo ya ne amala kami nama pasogi peloki sogi Surimundi nade kagak tahu tenelok sogi muka sia-sia kilino elok to sogi ke akhirat lebih-lebih sogi meto kilino de menan elok kasih hasil akhirat nade kalau kami sengi amala kami nama pasogi ya nahe ya sengi wakafo agar ya sewakafo itiwi na yaro waramparata kisik dia gau yang ketiwi aguna malampe materu letu kamalino barakna masumbangi di masjid mak guna letu kamak lino masumbang iri madrasah letu kamak lino ya wakaf dia na makadai idik di alih papa tatongi masjid sek di masjid napa wakaf dia mereka tentu si salah nak rekod cek dia si baku mega mak baru bawa jadi di Mangkoso katoki kembangkan wakaf emakuke untuk pesantren ta nasabak kuro engkaku riolo oleh rimasere ni kembangkan pesantren ta mancai telu kampus di pesantren ta di Mangkoso makuke telu kampus pertama di kota Mangkoso kampus kedua ya timurana Mangkoso 2,5 kilo ya seton ronge sementara kampus yang ketiga Watanai Mangkoso sebelah barat 1,5 kilo tengah kota ya sebulu lampang asana bulu lampang ya untuk khusus makun rai nayahe tonronge le kembangkan mau ni bulu kembangkan itarima riolo pole ke bupati 10 pitu heto makuke macifik ni nataruh bangunan naeloi kembangkan mancaji 50 heto jajiaro tanah-tanah masyarakat kuro ya diupayakan untuk dijadikan wakaf. Jadi naserakan niki pesantrennya dengan harga Rp25.000 per meter. Siaga kume tanah itu. Iga misengi. Siaga harga anak tanah ke kampotai. $25 sebusek di meter. Ya naik, ditawarkan ke masyarakat. Kalau mak bakal apa? Kalau kau mak bakal apa di meter
pataman 25 sek mungkin tu wakaf musik di meter Kalau kau balik 10 meter 250 sek 10 meter wakaf mu. Ya rupuna na tanah. Dia nasi kuru harga na tanah na neka bakaf tu na sengalina. Gangkana na panuk mapakuro. Bakaf tu. Alhamdulillah. Jopa materuyah jadi pesantren ta. Nasaba makukue santrita di Mangkoso. Data terakhir yahe data tahun ajaran 21 ini 2021 telu sebu arwah ratuna 10 pak santri 3.814 santri boleh tulili ya. Alhamdulillah. Nika rupa sagaki ajak lalu tamati nadik wakaf ta dalam bentuk apapun juga. Yahe mancaji budaya ni di Timur Tengah ria rae pada dari Mesir pokoknya tidak mau meninggal dunia kecuali ada wakafnya. Napa cara teh mak bakal tidak tanggung-tanggung. Barang 5 si bola. Ambo, Indo, telu anak. Ya orang parana dek napa nama mati na bagi 5 ki si boleh na bagi 5 orang parana 1/5 dapat bapak ayah 1/5 ibu masing-masing anak 1/5 ya ini ya lupa leta ya pamandarnya mana miri wijatan padahal ya perlu mutu agak tajam waktu tamate iya naruh falsafana lena tahu makai iya nak mada itu pura kupat tuntuk maku ke sarjana no engkau to cedek usalayak ku kai orang parangnya bagi 5 magi ni bagi 5 ya orang parangnya boleh kia to orang parangnya boleh kia ada lek kira-kira nari Fai kui di alu fai makada ya perlu muto ya lu fai wi akuro aleta. Jadi ya nama tu aketawangan lapung ngambo mancaji wakaf ku mate. Aketawangan lapung Indo mancaji wakaf nareko mate. Yang kana tawan lapung anak. Makusir matu masosor gangkana loana wakaf kurao. Ubace kisi dia bobo. Sedikit bicara wakaf makada tanah wakaf di Mesir itu adalah 1/3 daripada seluruh tanah pertanian yang ada di Mesir. Patawatelunna iaro pertaniannya patawatelunna galunge kaki Mesir wakaf. Isaliwan iaro agak si mak bakas berupa gedung. Ya, berupa apartemen, gedung-gedung bertingkat. Tasik di gedung tas 10 tingkat siaga tingkat nak bakal tahu Iga boleh Mekah. Ya ibu kalau anak-anak esok baca, ya biar dibaca total mai ke pesantrennya. Dikatakan kepada si Nana pudanga ya biasa jamak takil markas ke pandang. Waktu no bicara ya maka dai mawatang idik guru tamagai. Ajak maka dai kita gondol lagi nasib dari esok baca. Maka rakyat hebat nak tengok anu nak wakaf nak. Nah ini pula itu di mana tu? Akan naik keramik asli mana? Keramik asli mana? Alhamdulillah. Nah yang penting ini ukuran pengi. Yang kini masih kita makukue tak pakai mak beri jama. Tak pakai mak beri jama. Ya, tak pakai matuk mat tarawih insya-Allah. Dipakai masjid kiri, dipakai majlis taklim. Ya.
dalam beriangi sungai tani rapi ramalang nawaringi ajap-ajapang nawaringi apangin ringan na tengerangi pasibolai jenek terlukai sompaja tepat tueh barit tabolai wi goncina assalamu renge goncina decengi goncina upa elino akhirat amin. Juru sampai orang piangi mamuardah para kakek pun Allah Taala akhirnya lo kanit main atur mari doang ifa mulai doange nasabah masa-masa tak baca pak buka nasin dari cenge al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman